بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله دعاة الهدى ومصابيح الرشاد أما بعد فيا أيها المستمعون الكرام فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. Jari niya mga palanggungan sing kami haagama Islam, yari hatiranan ini. Hitukbal sing kita niyo in sa sanglitan iban pupudjihan tuput pamahasut ci mahatinggi Allah. Amo in Tuhan tag-amulahi singkatan pakarajaan sing kita niyo manusia. Karena Tuhan nagpapanjari sin bangsa jin, iban bangsa manusia. Kaya panjari niya in dua bangsa ini, hawairuun duha ing maksud. In buat malingkan, magtag-ipon, mag-ibadat, pakatunggal sin siya, subhanahu wa ta'ala. Nareng hasabab ini mga palanggungan sing kami, hisuno na to in pagsarang syukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab karna yari na isab kita niyo yahanug haraan sinsiya. Kaya hanug haraan sinding hamanga ni'mat sa laggu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in ni'mat ini giyagaan sing kamatauran ding hamanga manusia. Amo na indumungog pangadjian kawa ding ha Quran iban sin sunnah. Labay hapamandu hapamiat sin mga sila salaful ummah. Wala nila kaya na naman kita bang biadiin ing kalaggo sing kahalgaan sin bihay ni ragbos pagpangadji. Hangkan na awning mga ulama na may ta'katu taniyo. Julusuka sa'atan fi talabil ilmi khairul laka minad dunya wa ma fiha. Agisin mga sila ahlul ilm, ilingkod mo hangka sa saat. Hadumungog kaw pangadjian kawa din ha Quran, iban sin sunnah. Labay ha pamaham sin mga sila sahaba, radwanullahi alaihim wa radahum. Indayaw niya yan long si mga sila ulama, khairul laka minad dunya wa ma fiha. Labi indayaw niya maun kay mo din hadunya. Dana illuun niya, kahalgaan, sinhang kasasaat. Lingkod mo rumungog kaw, maham kaw, humati kaw. Sin parihalan agama sin ikaw, amunain agama tatay maun. Hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amunain agama Islam. Jari niya mga palanggungan sing kami haagama. In Allah subhanahu wa ta'ala, ya panjari kita den hasarayaw rayo kapapanjari. In biutang, in pamayhuanta, in dakbustaroon harayaw mamutangan sinsiya. Karena pia panjarihan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambuok udun. Hambuok ang gauta. Yari halam sin jasad na to mga palanggungan sin kami agama Islam. Karena amo yariin hibis sarana to harum ini. Hambuok ang gauta. Pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Deng hamanga ang gauta sa halga-halga paginhawabaran sin kita niyo manusia. Amo na in pangatayan sin kita niyo. Karena lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya baita hadith din kan Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha laha sairul jasad wa idza fasadat fasada laha sairul jasad ala wa hiya al qalb. والحديث أخرجه الإمام البخاري وإمام مسلم
وصححه الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب المجموع الفتاوى. Langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon kalong niya aun halong singgin hawa barang niyo mudghatan duhu na kumpul ya panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala idza saluhat saluha laha sairul jasad. In bang dumayaw in kaayupot mulong sin Nabi doon ha duhu na kumpul ini saluha laha sairul jasad. Hasabab sin karayaw sin dugo na kumpul ini, dumayaw ingkatan ang gaw takbaran sin ikaw. Wa idha fasadat, sana apabila siya kumangi, wala mo na ayupot, wala mo na parihala in dugo na kumpul ini, law sin Nabi alaihi salatu wassalam, fasada laha sairul jasad, kumangi hasabab niya, ingkatan ang gawta baran ang paimian in Nabi alaihi salatu wassalam ala wahiyal qalb amunalong niya in pangatayan. Pangatayan mga palanggungan sing kami haagama Islam in subay na to daran hijjatulun dayaun lanuan ding hakaigil kuti patay manghudta Muslim. Pangatayan subay talanuan deng hapagpakita kita iban pagparungog-dungog hawak to kita sung tumunay siniibadat hawak to kita tumunay kaniya pangatayan hasabab niya dumayaw ibantay maun sin Allah ta'ala ingkatan ibadat sing kita may tasubay na to hijjatulun dayawn in pangatayan sing kita niyo karna lang siyang mga sila ulama in pagdayaw, in paghidjatul, pagparihala, paglano, sin pangatayan, subay seconds pa seconds. Waktu pa waktu, subay ta chichinik, diarayaw daran in pangatayan sing kita. Mahiwihat to inka, agi-agita hapagparihala ta kaniya. Sabab mga palanggungan sing kami in pangatayan, in siya mahallu nadhri Rabbi subhanahu wa ta'ala. Sabab in pangatayan na to ini, amu yari ililingun kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak to kita nyo tumunay ibadat, amu in hitukbal na to matukan niya. Doon lumiling in Allah subhanahu wa ta'ala pangatayan sing kita. Hanggang subay tadayawun. Karena lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam حديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم والحديث أخرجه إمام مسلم في صحيحه لو النبي صلى الله عليه وسلم حديث كبيت كان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه sabunal tuud in Allah subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum di lumiling di umatud maun paluparag musing kamu long mo in ako marayaw in pamaranan ko marayaw in pamayhuan ko ako nari in umbul sa to pa Allah subhanahu wa ta'ala la di yakaw kya ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala ila amwalikum damikyanin Allah di lumiling maun pamano siya hasabab sin taud sin ka alta sin siya altaan siya barkanan siya lomo in ako dayahan ako in labi marayaw hapangatod sin Allah subhanahu wa ta'ala ding hana kamiskin ding kako la mga palanggungan sing kami agama Islam. Karena lang si Nabi alaihi salatu wassalam sumagawa yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ililingon in aturun tatu tanyo sin Allah ta'ala amuna in pangatayan sing kita niyo bang biya di ining karayaw sin pangatayan sing kita bang hihidjatul daka waktu pa waktu in pangatayan sing kita lialanu antara ka in pangatayan tareng hauno deng hahasad deng hakaigil deng hahikid
patay manghudta. Amo yari ililingon ka to tanyo sinallahu ta'ala, karayaw sin pangatayan sing kita, wa a'malikum, iwan kakahilang sing kita. Kita mo na? Kaya pagsunod sin Nabi alaihi salatu wassalam, in pangatayan, iwan sing kakahinang mahi. Sabab, bang di mayaw in pangatayan sing kita niyo mga palanggungan sing kami, tanto dumayaw tay maun sin Allahu Ta'ala in ammal ibadat sing kita. Sa sumaga, bang kimangiin pangatayan sing kita, doon nakahawak to kita timunay sin ibadat, kialamuran, in pangatayan sing kita, sing kauno, sing ka-as-sum'at war-riya, hawak to kita timunay ibadat. At tawakan kialalamuran in pangatayan ta sin kuti igil patay manghudta. Na doon haun mabaktal di tay maun sin Allahu Ta'ala in amal ibadat sing kita. Lidhalika, mga palanggungan sing kami agama Islam, in pangatayan subay daran hijjatulun sing kita. In pangatayan subay daran cicinik lililing sing kita. Karena in pangatayan sing kita niyo, lando inka hibal sinsiya. Nakalando in kasapat sin kahibal sin pangatayan sin kita niyo karna amuyari in kapapanjari kaniya. Lidhalika qad nabbahana syara' ila hadhihi al-haqiqa anna al-qalba yatakallab. Nareng hasabab ini asal kita biyabaitaan sin agama sin kita. Amunin agama Islam sinin pangatayan sin kita niyo yatakallab. Masapat siya magkapindah. Impangatayan. Manjari hawak to ini in ikaw makuyag. Paggana-gana yaon in ikaw isab mauno, halong ko kasusahan. Manjari hawak to ini in ikaw makuyag ka patay manghud mo. Paggana-gana yaon halong dugalbong sinakaw kaniya. Karna in pangatayan sing kita niyo, di siya maguno, di siya humundong doon hatangpat hambuok sa sumagawain pangatayan sing kita niyo nakalando in sapat sing kapinda-pinda sin siya. Lidhalika yaqulu al-ulama summiya al-qalbu qalban likathrati taqallubihi wa sur'ati tahawulihi. Halong simbang sila ulama. Summiya al-qalbu qalban, kiyanganan lang niya in pangatayan habaha sa Arab qalb likathrati taqallubihi, hasabab sing kasapat sing kapinda niya. Sabab in ma'na sing qalb, ma'nahan sing kita niyo pabahasa na to, in hatihan niya pagpinda. In qalb. Na, kiyanganan lang na in qalb, pangatayan qalb, likathrati taqallubihi, sabab sing kasapat sing kauno niya, kasapat sing kapinda-pinda sin siya. Bihani in kiaw na sin pangatayan na to. Hanggang subay na to, daran hijjatulun. Subay na to, daran dayawon lanuan ng haka. Igil, deng haka uno, deng haka kangian, maun patay manghudsing kita. Lanuan na to, deng hapagpakita kita, iban pagparungog-dungog hawak to kita nito muna yung ibadah. Lidhalika, gaytaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadithin kan Abi Musa al-Ash'ari, يقول صلى الله عليه وسلم والحديث أخرجه الإمام أحمد والبزار وأبو نعيم والبيحقي في الشعب. يقول صلى الله عليه وسلم إنما سمي القلب قلبا إنما سمي القلب من تقلبه. لون النبي عليه الصلاة والسلام sabunal tuud kiyanganan in pangatayan qalb min taqallubihi, sabab sindaran siya magkapinda-pinda. Daran siya magkapinda-pinda in pangatayan sing kita manusia. Innama mathalul qalbi kamathali rishin mu'allaqatin fi asli syajarah tuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Lang sin Nabi alaihi salatu wassalam. Ang panyapyahantang bang biya di ining kasapat sing kapinda-pinda sing pangatayan sing kita. Lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, in kahantang sin pangatayan sin manusia kamathali rishatin, biya sin saparati dahon aming kahuyan, mu'allaqatin fi asli syajarah. Dahon kahoy ang pamunuhon, ang pamuhukutan hisangat mo hisagnat mo ron kahoy.
tuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Hawak po siya kugdanan sin hangin, maunuin-uno yaon, indahon yaon, maghibal-hibal siya, magpinda, magligot-ligot siya, matubihan. Nalong sin Nabi alaihi salatu wassalam, bihat tuing kahantang kawis kay kasapat sin pangatayan sin kita manusia, kasapat sin kapinda niya, hangkan subay na tudaran dayawon, hijjatulun parihalaon in pangatayan sin kita niyo mga palanggungan sin kami haakamais. Labi aula lanuan na to in pangatayan na to ring hahikid, deng hakaigil, iban deng hakahasad, unin hatian sin hasad, amuin bang kamakita hatay manghud mo yaon si halam ni'mat, in kabayaan mo malawa in ni'mat doon kanya, in ini pagtagon si hasad, deng hamba nga hinang mangi, karna pangaddatan si mga sila munafiqun. Pangaddatan si mga sila munafiqun, mga palanggungan sin kami haakama Islam, in mga bihato pakaradya. Nah, naring hasabab inibita ang kita Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, yabaita niya ahkamul Quran, law niya, la yakunu al-qalbu saliman idha kana haqudan, hasudan, mu'jiban wa mutakabbiran. Law sin Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, di law niya in pangatayan mo mahinang salim, hati na in pangatayan mo di siya mahinang marayaw. Di siya lumano mang mga paamuhon sing kita. Di lumano in pangatayan mo. Di dumayaw in pangatayan mo. Di muntol in pangatayan mo lang sin Ibn al-Arabi. Idha kana haquda wa hasuda wa mu'jiba wa mutakabbira. Bang in pangatayan mo nahi po sing kaigil. Iban nahi po sing kauno. Sin pagkataas. Pagkatakabbur in pangatayan sin ikaw. Bang nahi po in pangatayan mo sin mga nasabot ini, tanto lang sin Ibn al-Arabi rahimahullahu ta'ala, di muntol, di dumayaw in pangatayan sin ikaw. Amo yan mga palanggungan sin kami haakama Islam. Hangkan subay na to hijjatulun dayaw in pangatayan sin kita. Ayaw makuti maigil patay manghud mo. Ang kanalang sin Ibn al-Arabi hasugpat niya, وَقَدْ شَرَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِيمَانِ أَنْ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ. Biutangan surut sin Nabi alaihi salatu wassalam, ilaw sin Nabi di muntul in pag-iman sin kamu. Di majukup in pag-ina, in pag-iman sin kamu. In pagpamaratsaya sin kamu fa Allah Ta'ala, sahingga lasahun mo intay manghud mo biasin paglasa mo paginhawabaran mo. Kaya baita yato sin Nabi alaihi salatu wassalam, harithin kan Anas ibn Malik, kaya riwayat sin Imam al-Bukhari fi sahihihi. Hangkan subay na to, dayaw in pangatayan na to. Ayaw maigil patay manghud mo manusia. Bangka na kita patay manghud mo in siya halam ni'mat. Dua ahi in ni'mat doon kanya in bangman mausal niya pa paamuin hikamum fa at papagdunya-dunya sin siya iwan labi awla papag-akhirat sin siya. Ayaw mo igila. Lanuin pangatayan mo. Amo yari mga palanggungan sin kami haakama Islam. Lidhalika, yawmun minal ayyam, law sin Abdullah ibn Amru, qala, law sin Abdullah ibn Amru, qila li Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Hambuk adlaw lang sin Abdullah ibn Amru, aun namita pa Nabi alayhi salatu wassalam. Aun na nga subo pa Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ayun nasi afdal. Hisiyulong sinangasubi niya Rasulullah, in mano siya sa rayaw-rayaw pa Allah. Mano siya satu pa Allah. Allahu Akbar. Hisiyo mano siya sa rayaw-rayaw pa Allah. Long sinangasubi ini pa Nabi alaihi salatu wassalam. Long sin Nabi, sambong ni hapanga subo, qala kullu makmumil qalbi saduqil lisan. Long sin Nabi alaihi salatu wassalam, in sarayaw-rayaw mano siya fa Allah, kullu makhmumil qalb, amuin mano siya malano in pangatayan niya, saduqil lisan, iman daran nagsasabunal in bila niya. Hati niya magbisara, madaran sin bisara bunal, di magpuputing. Amo yari long sin Nabi alaihi salatu wassalam, in mano siya sarayaw-rayaw fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Sambil lang si mga sahabat, qalu saduqul lisani na'rifuhu ya Rasulullah. Fama makmumul qalb. Fama makmumul qalb. Long nila, ya Rasulullah, in saduqul lisan, in pagsabon nal sindila, kaya ingatan na mo na mangbiya din yung kahantang niya. Mangbiya din in pagbisarabon na. Sa uno in pag-iyanon mo, subay malano, suci in pangatayan sinsiya. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, in pag-iyanon manusia, suci in pangatayan niya. Malano in pangatayan niya, long sin Nabi alaihi salatu wassalam, huwa taqiyun naqi. Pangatayan na yaon napuputos papagmabukaan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatayan aun kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wan naqi. Iban pangatayan naqiyul qalb wa tahirul batan wa tahirul batin. Amuin pangatayan malano in lahil niya iban sin batin niya. Bukon bang nag-aalok marayap na kumangin pangatayan mo patay manghod mo sabang nagtataykod na mangi na siya. Inya tubukon niya to rin mga pangatayan suci. Iban lang sin Nabi alaihi salatu wassalam, la ithma fihi, wala baghya, wala ghilla, wala hasada. Wal hadith rawahu al-Imam at-Tirmidhi. In pangatayan suci lang sin Nabi, amu in pangatayan wayroon lumi niya. Ha? Wala baghya, ay la dhulma fihi, wala mayla anil haq. Amu in pangatayan wayroon kaunuhan niya. Wayroon ka zulm, wayroon ka anyayahan niya mon patay manghud niya. Wala mayla anil haq, iban pangatayan wala simisiha ding hakasabunnalan. Amo yato yung pagtakon la baghya. Pangatayan malano ding haka anyayahan. Wala ghilla ay wala haqad. Amo in pangatayan malayo ding hakaigil patay manghud niya. Wala hasad. Iban pangatayan malayo ding hahasad. Unin hatian sin hasad ay yatamanna zawala ni'mati ghairihi. Amuin yaangot-angot niya hawak to siya makita ni'mat dun hatay manghud niya in malawa in ni'mat doon hatay manghud niya. Tinainggit siya. Nabihay nilang sin Nabi alaihi salatu wassalam, in pagtahon pangatayan malano pa Allah nabang bihini in pangatayan sing kita malano ding hakatan nasabot ini mga palanggungan sing kami haagama amunan in manusya umbul sa to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan sing kami haagama Islam, pangatayan sing kita subaydaran na tubuntulon, subay na tudaran hijjatulon mahi sabab in pangatayan sing kita nyo ini doon timitindog in pamarataya na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. In pangasubo mga palanggungan sing kami haagama Islam. In bay, pumindog baha bang inhag niya mahuya? Tanto in jawab na to katandi, di siya tumindog. Hasabab in hag yaon bukon siya mauno, bukon mapahon. Nabihat turang isabing kiaunan sin pag-iman, sin pamaratsaya na to. Karna in biumutangan sin pamaratsaya na to, fa Allah, fa anlaw qiyama, fa anlaw akhira. Pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pamaratsaya na to, pa mga kamalaikatan, pakakitab-kitaban. Nababagot siya timitindog siya roon hapangatayan sing kita niyo. Nabang kimangiin pangatayan na to tanturi muntul in pamarattaya na to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sing kiyawaita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadithin kan Anas ibn Malik. Hadithin kan Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala yaqulu sallallahu alaihi wasallam, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. لو سي النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. Tantulong sin Nabi, di muntul in pamaratya sin manusia sa hingga subay dumayaw muntul muna in pangatayan niya.
Sahingga subayin pangatayan niya malano deng hapagpakita kita. Deng hasuma malano deng hakakutiban igil patay manghud niya. Bang malano deng hambangan nasabot ini doon haon tumindog dumayaw in pamaratsaya na to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyat timbay takatu tanu sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Nari isab muntul in pangatayan sin kita, bang wala myuntul in pamissarahan sin kita. Hati niya. Bang in manusia daran nagbibisara luog lama. Daran nagbibisara uno puting. In ini alamat sing kangi sin pangatayan niya. Maita. In pamissara indila sing kita murtabit. Maun papangatayan sing kita niya. Karena lang sin Nabi, di montolin pangatayan mo sa hingga rumayawin pamissarahan mo muna. Di kau mamissara luog lama. Ampalong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yadkhulu rajulun al-jannata man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Di makasud surga in manusia, amuin di niya karihilan kahanungan karayawan in pangdaigbay niya. Bawa'iqahu ay an yamna'a adahu wa dararahu an jarihi. Amo hindi niya mapagang in kamudaratan in kangian doon hapang daigbay niya. Di makasud in manusia bihin ni palam sin surga. Amo hindi siya makarihil karayawan kahanungan kasanyangan maun papang daigbay niya. Amo niya to in bayta ka to tanong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uni syahid sin kita pangatayan di muntul sahingga in pamaratsaya di siya muntul sahingga subay buntulun na to na amuna in pangatayan sing kita niyo mga palanggungan sing kami agama Islam. Hangkan na in Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukdiru minad du'a. Daran piya pataud niya in pagduaan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala fi hadithihi alladhi akhrajahu al-imam Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Majah والبخاري في الأدب المفرد وصححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أدب المفرد يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه لنس النبي عليه الصلاة والسلام دون هدو أنيا حديث كان أنس بن مالك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دين همang dua sin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya kau Tuhan magpipinda-pinda sin pangatayan, patap-tapain pangatayan kuruon, haaga masin ikaw. Ini dalil dakula sin in pangatayan na to daran magpinda-pinda. In subay na to daran hijjatulon, jagahan ayuputun mga palanggungan sin kami haaga Islam. Pag nanam mo aun nakuti igil mo patay manghud mo, magtiko pag istighfar. Magtiko mga yu kamaapan. Bang siya nakarusa kay mo, ampuna siya. Bang kita mo siya nakahinang kasaan, patumtumi siya. Halang sinabi alayhi salatu wassalam, bang kau nakita kasaan, patay manghud mo, falyughayyirhu biyadi. Bang mo kakausan, sahawihun silima mo sahawiya. Bang mo rin kakausan, bilisanihi, labay hadila niya, hadila mo, bisarahi maun, patumtumi maun. Ayaw mo sa pag-amahi. Nawang muri kakausan fabi qalbihi papangatayan sin ikaw dua ahimaw nintay manghud mo. Bihat to mga palanggungan sin kami agama Islam. Kan na Nabi alaihi salatu wassalam daran niya diurwa fa Allah subhanahu wa ta'ala sin patap-tapun in pangatayan karena in pangatayan sin kita ni ini nakalandu in kasapat sin kahiwal niya. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam هذه همang dua sin Nabi alaihi salatu wassalam ke riwayat sin Imam Ahmad wa Tabarani wa sahhahahu al-Imam al-Albani kana min du'aihi wa as'aluka qalban saliman. Deng hamang dua niya, ya Allah mangayu aku kaymo pangatayan sawasa deng hakatan lummi kuti igil pagpakita kita iban pagpadungog-dungog. Amuyanin pangho na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jari niya mga palanggungan sing kami. Bang na to na hijjatul marayawin pangatayan na to.
Kialan waan na to marayawin pangatayan na to ding hauno-uno katan nasabot yato. Tanto mahinang yaon sabab. Hikatay masin amal ibadat na to. Hati niya inkarayaw sin pangatayan sin kita mahinang sabab. Maun pa amo in hikatay masin amal ibadat na to. Iman hikalayo na to. Hikalipuwas na to. Deng hauno-uno aramala. Deng hauno-uno musibah. Yari piaratong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na hambuk adlaw kisahan sin Nabi alaihi salatu wassalam in mga kasahabatan niya na marikato tani ummat niya, ummat sin siya. Hambuk adlaw kisahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in mga kasahabatan niya, sisuyan niya. Karena ini kiyaway ta hadithin kan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu. Nang sin Nabi alaihi salatu wassalam intalaqa thalathatu rahtin mimman kana qablakum. Hamuk adlaw lang ni anto manusia miya na upagimba. Ummat na kauna rin kanilang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pagkato nila pagimba ataw akan pagulangan hatta awaw al-mabita ilal ghar. Nakasud sila maun palaum uno lungag sungab batu kuweba mangpakato. Sambil lang sin Imamul Bukhari, ding hamang asabab, may ta sila nakasud na tupalom sungab bato yaon, hasabaw sin kusog sin ulan hawak tuyat to. Fadakalu, simud sila matupalom sin sungab bato. Intumano siya ini. Hatta awaw al-mabid, sambil nakatug sila ring doon hauno, halom sin sungab bato yaon, hapagtagaran nila sin humulaw, in uno, sin kumu, in uno, in ulan. Fadakalu, fanhadarat alaihimu as-sakhrah. Sambil kiyatabunan in sungab batu yaon sin batu. Ati niya in kuweba yaon in lungag yaon. Nahulog in batu maun pa lungag niya. Nari na sila makakuha. Fasaddat alaihimul ghar. Kiyatambunan na in lalabayan sin uno sin kuweba yaon. Faqalu, lang sinhambok ng hatu ini, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Di kita niulong niya makago halam sin sungab batu ini sahingga dumu kita niyo fa Allahu ta'ala labay ring hamang amal ibadat na tu marayaw. Timindog magtuin hambuok den hatu ini. Long sin hambuok ini faqala rajulun minhum Allahumma kana li abawani shaykhani kabiran wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. Long sinambok ini, ya Allah in ako maas ina iban ama buhi-buhian pa. Karena ingkiaunan ko kanila ruwa nakalanduin pagmarayaw ko. Karena ingkiaunan nila malaas na. Wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala mala. In pagmarayaw ko kanila ruwa, law sinhambok kusog ini, amin yaon tiyatabunan halom silungag. In pagmarayaw ko parwa maas ko, di ako muna kumaon, iban anak asawa ko sahingga mapakaon ko, iban mapainom ko, iban karihilan ko sinin, dua maas ko. Bihat to yung karayaw niya parwa maas ni. Sambil lang ni hambo waktu, aon ng hamang kasusuwakan nila, kabayan nila kaunon, liyawag ko. Falam urih alayhima hatta nama. Pag uwi ko lang niya pabay, diara ko na impagkaon. Amuing kabayaan nila kaunon ini. Pagkita ako natutog na hiinakan ama. Hati niya hapagtakaran sin pagkaon liya lawag sin anak. Ando ka ilo nakatog na indua maas. Ini uno inhinang sin usog ini. Fahalabtu lahuma ghafuqahuma fawajadtuhuma naimain. Saron doon lang niya pagdatong ko, kimawa na ako magtipinggan-pinggan at awakan baso. Himawa na kulong niya gatas, amuin gatas kasusuban nila inumun. Pagkita ako, pagsib kulong niya palong kukulangan sin sila ruwa, fawajadtuhuma naimain. Do ka ilunatog na lang niya biyan. Natutog na hina niya kan ama niya.
Sambil lang sinusog ini, fakarihtu an aghbika qablahuma ahlan aw mala, wala mala. Mahukaw ako lang niya biya, mahanggaw ako lang sinusog ini, in muna ako kumaun ibasin ahli ko, ding harwa maas ko. Karena kiyabay tahariwayat, yaon in anak niya kimakapot hasikin niya timatangis, mabaya minum gatas, mabaya kumaun sin pagkaundyara niya, yaon sa piapasandal niya sin uhaw iban sin hapdi, in anak asawa niya, sahingga subay makainom muna indua maas niya. Bihay ni impagmarayaw niya parwa maas niya. Pag-ubos lang sin usog ini. Falabithtu wal qadahu ala yadayya, antadhiru istayqadahuma. Kimitindog ako lang na ya Allah doon haalupan sin dua maas ko, wala ko sila biyati. Siyandalan ko ilaul. Antadhiru istayqadahuma. Yagaran ko in makabati sila karwa. Wala ko sila biyati. Allahu Akbar. Bihay ni ingkarayaw sin tauin ni parwa maas niya. Hatta barakal fajra. Sambil iyamutan na sadya ako sin subo. Hapagtagaran wala ko sila biyati. Fastayqadha. Sambil nakabati na lang hiina kan ama. Fasyariba gapukahuma, sambil pia inum ko na kanila ruwain gatas kasusuban nila, iban pia kaun ko na kanila in kakaun kasusuwakan nila. Takayalu, taliun na tumarayo bang biya dining karayaw sintaw ini para maas niya. Allahu Akbar. Ang pasyadimu apa Allah subhanahu wa ta'ala. Hamuyatuin amal ibadat na hinang sintaw ini. Long sinusog ini, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Long na ya Allah bang in amal ibadat na hinang kuyat to, in karayawan na hinang kuyat to, karna mo hinang ko siya karna mo nag-ikhlas ako hawag to kutiyo na in amal ibadat yaon fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ando ya Allah papagua kami ding halungab sin sungab batu ini. Amu ya timpya ngayu niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulu injimatu fanfajarat shay'an ghaira la yastati'una al-khuruj. Nanaukab isab tiyo bihan matu in uno in batu. Sa masipa sila di makahuwa. Faqama rajulun akhar. Timindog ni sabin hambuok. Law sin hambuok ini, Allahumma kanat li ibnatu ammin. Law niya, ya Allah, ina ako, aun ako, anakun. Apang tungod. Afwan. Aun ako lang niya pang tungod. Anak sin amaun niya. Hati na pang tungod niya. Maka minsan nakaatawakan makaruwa. Pag-ubos, long sinusog ini, kanat ahabban nasi ilayya. In anak, impang tungod ko inilong niya, biya kalasahan ko, kanungnungan ko. Biya, malasa siya, pang tungod niya ini. At tinakamayaan niya, in kahupuan. Sambil lang sinusog ini, fa'aradtuha ala nafsiha. Mabaya ko siya lang niya bihan, biya mga tabiya yaon ha, bisara, mabaya niya, suukan in pangtungod niya yaon. Mabaya niya zinahon in kahupuan niya. Famtana'at minni, liyang ako lang na sin pangtungod ko. Hindi mabaya. Tayo, hasang singinang mangi yaon. Pag-ubos, hatta allamat biha sanatun minas sinin, fajaatni. Sambil lang niya 5 tahon, na nagkalakihan siya tabang in pangtungod niya ini babae. Nagkalakihan tabang, pinabarhadya, na di matunglong niya maungkako na ngayo tabang in pangtungod niya yaon, babae. Fa'a'taituha 20 wa 100 dinar, dihilan ko siya lang ni hanggatos kauhaan dinar. Ala an tukhalli baini wa baina nafsiha. Dihilan ko siya lang ni hanggatos kauhaan dinar, hasupaya sadya siya maya, amuin duma maghinang mangi. At iniya hasupaya jamaya, in babae, magsina imasin siya. Amiyat tin hinang sinusog ini. Pag-ubos fa'alat, namiyaya lang niya yung pangtungod ko. Niyaya na yung babae. Mahuli, hatta idha qadartu alayha, hawag tuman ako lang niya, song na maun kaniya, tinasong na huminang mangi, inusog ini.
long kanya sin babae, faqalat, long kanya sin babae, la uhillu laka an tafuddal khatima illa bihaqqihi. Di ko halalon kay mulong sin babae, insuklugon mo insingsing habukon pagsusuklugan niya. Hati na imbis sa kinaya. Hati na liyang sa sin babae. Di mabayin babae huminang mangi. Uno inhinang kulong sinusog ini, miuga akulong niya pa Allah mo subhanahu wa ta'ala, nakadagan akulong niya nakaiga ko, sa hinggalong niya bihan. Minig na kureng doon, sarta wala ko nakiyawa magbing, magbalik insin, kiarihil ko kaniya, sarta naawon impagmawa ko maun kay mulong na ya Allah, ampa siya dimuwa. Long sinusog ini, Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik, fafruj anna ma nahnu fihi. Bang ya Allah, in pag-anid ko rin hinang mangi ito, karna mo. Ya Allah, papaguwa kami ding halungag sinsungab bato ini. Unin di matu mga palanggungan sing kami haakama. Fanfajaratis sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha. Naukab isabihat matuyan tiyo-tiyo in sungab bato, sa masipa sila di makaguwa. Haupuon tatimindog in hikatu. Long sinhikatu ini, Allahumma sta'jartu ujara. Long niya, Allah inako, aw na ako mga tao, daraakan. Pagbayaran ko maghinang halupa ako. Fa'ataytuhum ajrahum. Dihil ko na kanila ingadji nila, inhaq nila. Ghayra rajulin wahidin, taraka alladhi lahu wadhab. In buat malengkan, in hambuk usog, wala niya kiyawa, in uno niya ingadji niya, saron doon minig na sadya. Wala niya nakawa ingadji niya, lang sintao ini. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Inhinang kulong niya, ya Allah, in alta ingadji sintaw ini, kapunta na kauhan nga ibu pilak mang pakato. In kauhan nga ibu pilak inilong niya, ya Allah, yusal ko hapag-usaha. Fathammartu alayha hatta kathurat. Yusal kulong niya pag-usaha sa hingga timaud in kauhan nga ibu ini. Sambil na hinang gatos ibu, in uno, in sin, sintao amin, daraakan niya yaon. Pag-ubos, fajaani ba'da hinin, faqala. Di matunglong ni in waktu nagbalik na intao amin daraakan ko ini. 5 tahun nagbalik na siya. Ampa siya imiyan kako. Faqala, ya Abdullah, addi ajri. Ya kolong niya ipon sintuhan, dihila na kako in haqwa min gadji niya kiyawin niya yato. Kita aniwang biya dining karayaw sintaw ini. Long niya, فَكُلُّ مَا تَرَى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيقِ. Long sin uno, long sin tao ini, amuin, yusal niya, insin, sindaraakan niya, piyag-usaha, long niya, ingkatan, kakitaan mo, deng ha mga uno, deng naman ha mga kambing, deng naman ha mga unta, deng naman ha mga sapi. Iban, nag-aayupot dun, halong silupa yan, inyan, kay mo yan katan. Allahu Akbar. Hasarap lang na sinsin mo hangkan yan naawon. Kay mo yan lang nakatan. Sambil nakaangan-angan in tao ang inkimawa sinhak niya yaon. Long niya, biayudyo-udyo ako sintaw ini. Sambil nakaiyan siya, long niya, ya Abdullah, la tastahzi'u bi. Ayaw mo ako long ni udyo-udyo ah. Long sintaw ini, ana lam astahzi'u bik. Wala sa kaulong niya udyo-udyo. Bunal lang na yung kako. Insa suko sing kakitaan mo kay mo yan. Allahu Akbar. Ingkatan lang na sing kakitaan mo kay mo yan. Puno inji matu mga palanggongan sing kami haagama. Fa'akhadahu kullahu. Kiyawa na sin usog yaon katan. Insa suko sing kaniya. Sambil wala siya bininan misan hambuok kambing. Sa along na ya Allah, wala ako nagreklamo. Ampa siya dimuwa. Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. فافرج عنا ما نحن فيه فانفجرت الصخرة فخرجوا يمشون. Na long na ya Allah bangin amal ibadat na hinang ko ini. Karna mo ando papagwa kami ring ha lungag sinsungab bato ini naukab na matubihan in sungab bato fakharaju yamshun sambil nakagwa sila. Unuin kaputihan syahid sing kita hadis na sabot ini mga palanggungan sing kami akaman. Duain maka nato pangadjian di hadit ini. Panagnaan hasabang sing karayaw sin pangatayan nila.
Tiyayma kanila sin Allahu Ta'ala induwaan nila. Hikaisa. Hikarwa mga palanggungan sin kami. Hasabang sin karayaw sin pangatayan nila. Lipuwas sila sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hakasigpitan, ding ha musiba, ding ha aramala. Na ring hasabab ini, yakaw kia ulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari timating hog hapangadyan ini ando. Lanuan na to in pangatayan na to, sutsihon na to in pangatayan na to, biyasin pagsutsi na to singgin hawabaran na to, na ring hasabab ini, murah-murahan, papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pangadjian na to harom ini iban parihalaon kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala deng ha uno aramala salam doa matun kanyukatan wa ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين